wokora iki kugira ngo igitsina cawe came gifise inguvu zuzuye, kitanyoganyoga kandi kitarangiza n'ingoga, eka ndetse ngo kizimireyo iyo uriko urarangura amabanga y'abubatse. Twongeye kubaramutsa bakuze mwese ba Ikangure TV, bakuze mwese ibiganiro by'ubuzima aho muherereye hose ku isi. Maze igihe ndonka ama SMS menshi cyane hirya no hino ku isi ngo nabatebeye, ndashane cyane kubaha ibiganiro by'ubuzima bigenda byubaka abantu benshi hirya no hino ku isi, haba mu Burundi, haba mu Rwanda, haba muri Afrika ndetse haba ku mugabane w'isi yose. Na cyane ko ubufasha tubaha bubonwa n'abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi n'igifaransa, ikinyarwanda, eka ndetse n'abantu badashobora kumva ikirundi mugabo bamaze kubona ibyiza bya Ikangure TV bivanye n'ukuntu bagenda baza barareba imiti hirya no hino, bakasha bagenda baza barabikora batanabyumva neza uko bisobanuye, bamaze kubona gusa ibikoresho bagasha bagenda bateranya, ugasanga byagiye bibagirira akamaro gusumba abantu benshi bashobora no kubyumva, ugasanga babaye abanebwe bibereye ngaho ntibabikoze, ugasanga nibahinze nk'amaraso. Ico gihe rero kino kirafise akamaro kanini cyane, na cyane kutudutsi tw'igitsina gabo, kuko mu gitondo ucunywa karitiro kamwe, agakombe kamwe, kanya gakombe gapima irobo kamwe mu gitondo, akandi gakombe n'abandi nabo bize birabafasha. Nuko mugire ibihe byiza, muhezagirwe n'Imana. Bye bye.